Ultra youtuberu današnjem klipu ćemo ići da umjetno pokazat ću vam kako da gledate nešto što to ne zove na srpski ili hrvatski. Ili pišete scene na kho, bit će vam sve tu zapisivati. Od ovako prvo ću vam uvijek. Ovo što vam monastirate sam sada, ali to ja morate biti reagirati. Znate, je param godina. Evo, na primjer crta. Otkud znam. To ćemo predati. Onda, kad god bilo šta ulazimo, što mi se zonu bilo ćemo predati. Ovdje. Evo, to je satanizam, serije online, filmovi online i dokumentarni filmovi online, TV uživo online, onda crtani filmovi online, život je igra online i sve tako. 7 sekundi. Isključite igrišći jebali tako. A moj kurazer i tam gdje su se traktorima. Evo, idemo na filmove. Samo sekundu da vam kažem da isključim. Evo me morao sam da ugasim ratu jer on mnogo voli te igrice. Najboljišnji film. Sada za 4 sekunda. Imate domaće. Ne idem na domaće. Ja ovako ću vam pokažem posljedno. Ovdje imate domaće, jeli 13. Zabavljati dječak, jeli 13. Imate primjere skoro sve. To mi koši. Nešto koji su bili na TV. Možete vidjeti da je 10, pa imate dosta filmova na srpskom, to domaći. Imate film 1930, 12, pa najgledaniji i tako dalje. Nisu različite, pošto je nam dobijene na mjestu. Evo, Dragon Ball Z, Pokemon Yu-Gi-Oh, Jinx, Ninja Connection, online novika. Onda Pakon, Stefe i da, svako vam piše nešto. Tako, kugledanje, to je to. Onda Pokemon Fest, YouTube hrvatski dati. Imate pa mešano, sve bakle mešano, radimo te naravno kako se tija. Beyblade, Money, Metal, Beyblade, Metal, Kofioko, sam sad sve, Sunfinger, Pokemon, Master, Hrvatska, Pokemon, ništa nije pet, imate Ben, Beyblade, Pokemon, Generator X, Gladiator, G, onda Kameko, Big Bang Dash, Game i stare kodice. Mislim da na primjer. Kad kliknete, možete nastaviti. Sam S, Y, 0 sekundi. Idemo sada. Kada ovako neće, znači da morate ovdje ili kliknete na sliku. Znači da morate tako. 5 sekundi.
prošli put želimo da što toga tiče da isto da instalirati samo klik u to je to. Tako da ne znači malo mi je punko glasali. Piše sezona 1, sezona 2, sezona 3, ostalo su ispisane koje piše onda. Onda ćemo se rasparova i dole što oni slazi da se povjeraju to je čisto kotak ono se tiše gdje smo do sada. Toga tiče to je to. Ja, starta. Treba samo da kliknite ovako da čisto koja je nekaj. Znači imamo primjer dok ne kliknete ne idite next. Uvijek idite next. Vjerovatno se ne postoji next. Četvrta mislim da ne radi. To vam bilo to. Tiče toga i to je za mene sve. Za to